Cristo. Ay, yo, 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 yo. Twavuye mu maraso ya Yesu nama. Twavuye mu maraso ya Yesu mwana w'intama. Twavuye mu maraso ya Yesu mwana w'intama. Wavuye mu ijuru arabambwa kumusaraba. Twavuye mu maraso ya Yesu mwana w'intama. Wavuye mu ijuru arabambwa kumusaraba. Wavuye
w'intama wanesheje rupfuna kuzimu tiyayezeyo maze arazuka ari mu ijuru iburyo bwa data cyubahiro ni cy'umwana w'intama wanesheje rupfuna kuzimu tiyayezeyo maze arazuka ari mu ijuru iburyo bwa data cyubahiro ni cy'umwana w'intama wanesheje rupfuna kuzimu tiyayezeyo maze arazuka ari mu ijuru cyubahiro ni cy'umwana w'intama wanesheje rupfuna kuzimu tiyayezeyo maze arazuka ari mu ijuru iburyo bwa data cyubahiro wanesheje rupfuna tiyayezeho Rufuna tiyayezaho tuzanira imana cyubahiro ni cy'umwana w'intama wanesheje rufuna tiyayezaho cyubahiro ni cy'umwana w'intama wanesheje rufuna tiyayezaho maze arazuka ari mu ijuru iburyo bwa data Hallelujah. Nari mu rugendo ngeze ku musozi mpereye amaso mbona ubambwe. Nari mu rugendo ngeze ku musozi mpereye amaso mbona ubambwe. Nari mu rugendo ngeze ku musozi mpereye amaso mbona ubambwe. Mbajije amakuru ye kuko nabona babaye cyane bambwira ngo yiyise umwami w'abayuda. Mbajije amakuru ye kuko nabona babaye cyane bambwira ngo yiyise umwami w'abayuda. Nari mu rugendo ngeze ku musozi mpereye amaso mbona ubambwe. Mbajije amakuru ye kuko nabona babaye cyane bambwira ngo yiyise umwami w'abayuda. Uwari umuremyi yahindutse ikivume maze ibivume byitwa abana b'Imana. Uwari umuremyi yahindutse ikivume maze ibivume byitwa abana b'Imana. Nari mu rugendo ngeze ku musozi mpereye amaso mbona ubambwe. Nari mu rugendo musozi mpereye amaso mbona ubambwe.
kuko nabona. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nari mu rugendo, nari mu rugendo. Banu bambe amakuru kuko nabona babaye cyane. Bambwira ngo yise umwami w'abayuda. Basize amakuru ye kuko nabona babaye cyane. Bambwira ngo yise umwami w'abayuda. Uwari umuremyi yahindutse ikivume, maze wivume. Uwari umuremyi yahindutse ikivume, tuzamura ibiganza yahindutse ikivume, maze uve. Koko yari umwami, mwami w'abayuda, ndetse yari umwami, mwami w'abami. Koko yari umwami, mwami w'abayuda, ndetse yari umwami, mwami w'abami. Koko yari umwami, mwami w'abayuda, ndetse yari umwami, mwami w'abami. Koko Sema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Sema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema
tuzamure Imana icyubahiro ariko amasaha nayo masaha yabaye wagize neza cyane Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Yesu ashimwe cyane. Umva. Ari umugabo umwe numvishije. Kwiyegereza se. Yabavuze po. Aho. Imikoro ticike data waje. Uraza gaje kugereza. Urabiye hafi bavuye na gihere. Umwana wese agayigira ubumbashi. Amara kamavuga ngo Saidi sana utoka Lubumbashi. Mwagumye kuvangura ibintu ariko tamusangura tuzamuri Imana cyo. Baba yaturiye mbinguni. Giterane cy'abayu. Aba batura Bujumbura. Ngo basigarane ibitero. Nta giterane tuba twakoze. Nugusambagura bamara nabo bide. Bikorera umutwaro w'ibyo bateguriye hano. Haleluya! Igiterane cy'abayu. Amen. Waruwa. Ciro. Nuko bataraturekura ngo tufatane twese. Kwagiya dista. Mwabona ko tuja. Imisi twese. Amen. Papa. Hallelujah. Hallelujah! 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 Sigia bene dati kuna. Musaga wabahagurukira ejo iki gitana. Ntacyo tuba twaje gukora. Igitana cy'abayu gusenya ubwami bwa Satani tukubaka ubw'Imana. Duheze Imana icyo. Teka. Ndaga ngo twayejeje. Wari wavuze ngo bacuranga. Yeme mwumve mbabwire ndumushitsi. Singira amahimba mu kanisa. Nabonye ntagirira amahimba. Sindagira n'amahimba. Ngira ibintu bibiri. Izamvuga ukuri bamwe bakambwira ngo ntugasubire. Ico nico kintu cya kabiri singira amahimba. Nije umuntu waje nije waje nyuma y'abandi. Narisi imodoka ntazava mu yindi kugira ngo ngende mbanguke kubera ko amasaha yarasa nayatinze. Ngomare icyantangaje nasanze muzi bazavuga ngo ibitangaza bizagenda bidukurikira. Ibitangaza byankurikiye uyu munsi natanga. Nashitse mu nzira bampeza SMS y'ikintu naringize imyaka hafi 2 mpa insengero. Yuko cyagenze neza. None mureke mbabwira kandi si umuti wo gukiza w'Imana ntabwo ari amadoze menshi kikire ya mbere ngo habe ikire ya kabiri. Ni ikiri imwe gusa. Imana yokoresha igisirimba abantu bagakira imiti. Icakoze gayitirije kinyamurenge ugasanga ngo bavu ubutumwa ukatributsanya kubyina ndabyina nuko batu babaye benshi usarira. None mureke tubyina kanya gato. Mbabwira makuru. Ubu nyine yagezaho kuza dukora ku muntu akagira umugisha. Mbabwije ukuri no bakora hamwogira umugisha n'ubundi nabibonye incuro nyinshi. Kubera babaye umugisha. Noneho Taki mureke tubyine turakwingiza. mbabwire Aho kugira ngo tuyoborane muri discipline. Hano twaje kugira ngo duteze ibintu byose imbere. Ari ayo mapepu hariho umwanya wayo. Ikintu cyose kiragerwaho. Ariko mureke kunyinjirira. Mureke nyobora uko numva kwiyongeza ko sawa. Ariko turabyemera. umwanya muvuze iyo mwiyongeza mwamugeze kure. Okay, gacurangisha.
Bakazamura cyubahiro. Amen. Ye gusubiza mu gisimba president yanga mutegere mbabwire jewe. Kitamutegere. Asubiza mu gisimba impamvu zibi. Kandi amubwira amakuru abiri kurumva. Ngiye gusubiza mu gisimba mutegere. Ye gusengera umuntu ugize. Mana yarambiye ngo abayumba yagize imisi basengera abantu batatu bagoye. Tegere. Ene makuru mana. Ye gusengera umuntu apfa kugeza mu kwezi kwa gatanu azoba yapfuye. Urakusa. Uko niko bimeze. Bwana sifiwe sana. Kandi nimba president imico gisimba namanishara. Ukwezi kwa gatanu mutegereze ikiriyo mu bayumba. Amakuru na. Nimba ukimpa nimba utamakimpa namanishara. Imana ibaho umugisha cyane. Mwicare hasi.